Siyakhahlela nonkosi, siyakhahlela shwabade, wena ubiziwe emasulwini, ukhonjiwe ngomune wasezulwini, inkosi uthingo lwenkosazane, wabeka isandla weshwabade, bathi uphilisa abantu, oyofika phambi kwakho uyothi inkosi kusise, bese abantu bayaphila, abantu bayaluka, wena ukhipha amadimoni, wena ubiziwe, wena ukhonjiwe, wena ukhotsiwe, usheme wethembe wena, wena ubiziwe mazulu, wena ubiziwe mazulwini, yebo shwabade nonkosi, wena washwabadela inkomo nempondo njalo, wena ubiziwe, wena ubiziwe shwabade, wena ukhonjiwe, wathi usathane ukuthela ngehlazo, omhlawe Njengoba silambukeli sesikhona eMngeni Center office number 32 second floor, nanti i-office lika Dr. X eduze neMpumelelo Security Center. Asambe sikuthathe sikubeke nantiya angekhe uzibone. ngivume ngawe qaba, angekhe ngivume ngawe nonkosi, yavuka, yavuka. Sesikhona ke mbukeli la e-office lika Nogwaja Kagesi, office number 32 kuMngeni Road eMngeni Center second floor. Sikhona ke njengoba siphakathi la sikhombisa iziwasho lapho ngempela zizobe zithengiswa ubaba uShengi. Njengoba ubona ke nawe emva kwami zinsebenzo lezi kaMprofeti ezizobe zikusiza njengoba kukade nidinga sezikhona ke. Sithi isiZulu zigawulwe zabekwa. Mina ngithi ke uMprofeti iwasho unenzele wayiletha sezingangani maqhawe, yizo zonke lezi ezinye zazo ayipheleli ke lapha emashalofini zisazopakishwa lapha ngemuva, ezinye nazi la ngale kwecounter, ezinye zikhona lapha e-office lika baba uNogwaja Kagesi. Ziningi, zilindeni namaqhawe ukuthi nitholele zona, noma kunini mawufika uzokwazi ukuthi uyitholele insebenzo eyinamandla, insebenzo eyizokusiza. Siyakudinga enqabeni, singamakhawa sidinga isibusiso, la okuvaleke khona makuvuleke, la okuboshwe khona makuqaqeke. Yehlake emoya engcwele, sebenza ngoNogwaja Kagesi aqhubeke, enze izimangaliso izinto zijahe. Umoya oyingcwele, ayibo
Ufumane ngathi uNkulunkulu ngisekela awesho moya ngcwele awesho moya siyadinga moya ngcwele abaphila abantu abasinda abantu siyacela uyazi kahle ukuthi indlela oyihambayo o tseba hantle gore tsela o ayina answer ga ena karabo What uyahamba? mara wa e tsamaya ake ngitshele e re ko jwetse ngiyazi la kunabesifazane ke a tseba o na le basadi abanamadoda awu-2 ba na le banna ba babedi kodwa abazuzi lutho kula ba madoda kry awu-2 nix ka banna ba babedi kunamadoda phakathi go wenu na le banna ahleli ney'ngane zabantu endlini ba dudisile bana ba batho kodwa ayajola ba ratana kodwa lapha ekujoleni go rataneng ga bona noma kanjani khona into oyiluzayo go na ekujoleni le ko ntho o e sa itholeng ko futhi lalela la ngikutshele kahle wena mamela ko jwetse hantle lela ngikutshele e re kahle ko jwetse hantle njengoba ungaphumeleli o sa tswelele uyabuya njengoba ujola nje o ratana uhlezi nomuntu o dutse le motho awuzuzi lutho ngempela o futhi kry sepe uyozufa uyisidwedwe o sho le setlaela ujabula okwesikhashana for 5 minutes o tshaba ha nakonyana ungabe kade walobola inkinga yakho awuna order bothata ba ha ona maitshwaro Da. ha ona maitshwaro ngicela ukuthi ubheke emuva ukuthi uhambephi kopo shebe gore o tsamaile kae wenzeni o entse njengoba ugugusa umdala nje ake ubuyele emuva wenze i-research ubheke ukuthi uhambephi itshebe gore o tsamaile kae wenzeni o entse eng bese uyibheka manje ukuthi wenzani njengamanje o itshebe hananeng gore o etsa indlela zakho oyihambayo tsela tsao tse o di tsamaya zikusonisaphi di o isa kae umuzi kayihlo ngabe uyavuka motse wa ntate wa tsoga na abantu ohamba nabo batho ba o tshama le bona ungabe banalo iphupho ba na le ditoro na ake ngitshele e re ko jwetse ungahambi nabantu abangenalo iphupho o seka tsamaya le batho ba sena ditoro lokuthi sifuna ukuvusa umuzi re batla o ngifuna tsosa ukwakha umuzi ke batla o ngifuna aga motse. ukuganwa ke batla o nyala abantu abazokutshela ngey'ntombi batho ba tla o jwetsa ka bakutshele basi ngotshwala ba o jwetsa ka bojwala iqiniso
nithi abalifuna abantu iqiniso. abayibadle Umuntu okhuluma iqiniso motho a buang nnete akathandeki ngisho emndenini. a ratei Umuntu lapeng okhuluma iqiniso Motho a buang nnete akathandeki ngisho ebandleni. Aratei kerekeng. Umfundisi okhuluma iqiniso Moruti wa buang nnete. abantu abamthandi. Batho ha ba mo rate. Bathanda umfundisi Ba ozopretenda. rata moruti wa Angipretend mangila. Ha ke iketse Ungizwa kahle sengwe. mntanami. Unkutlwe hantle ngwana. Ngaphuma emanyaleni. Ke tswile mathateng. Amanyala ngiyawazi. Ke a wa tseba Ukuthi mathata. awana answer. gore a na karabo Amanyala azala u0. mathata a belega Uyabona noto. ngoba unamadoda awu2. Ha o na le banna ba Uyohlala babedi, u0 njalo. o tlo dula o le noto Uyabona njengamanje uyaguga wena. wa bona wena wa Lokho hola uthi unentombi ushaya kathulu. wa Ulala tsofala ngapha ulale ngapha. tsamaya ka mona Wakha isithembu esingabusiwe ngisho edlozini lakini isithembu Wahanjwe sa samanyala. feli ngayeni Ayisebenzi inkani ha e sebetse gang la kulolu hambo. tseleng ena Kulolu hambo thandaza mawungakaphuma esonweni ukuthi unikele uthi ngiyacela. Tseleng ena. Inhliziyo yami mayingathanda abafazi. Rapela Inhliziyo yami mayingathanda amadoda. Ska rata Inhliziyo banna. yami mayingahahi. Inhliziyo yami ayilangazelele wena baba. a e ngudumelle wena ntate Mawufuna amathonga kini akuthande nawe yithande. ha o batla badimo ba Ukuyithanda hao, kusho ukugwema izinto ezimbi. o itjhebelle ditseleng tsa hao Ake kuphile emanyaleni. o ska phela Usuqaba mobung. ukuthi amathonga akini azoba nawe. Or badimo Yikho ba tlo ba ungasaphuphi ngisho ukuphupha nje. o swaye o sa lona Ngoba obane ubhukuda ezifebeni. o tsena bofebeng Oda maitshwaro uyabona angikhulumi kabi bomakhosi. ha ke bue hampe bo Bakhona omakhosi abaneziphiwo. diteng disangwa Kodwa bakhona omakhosi go na le disangwa ukuthi behambile beya entwaseni gore ba ile tshwasong bafike bakhumula igate bakhumula amabhayi ba fihle bafise ba phezulu. hlobole dintho tsa bona ba ise maoto godimo Wahambe yothwasa. o tsamaile o ile o Uthunywa tshwasa amadlozi ukuthi ayothwasa. Mayifuwe Uvumile ethwaseni kubadini. wenza amanyala uyolala namanye amathwasa engalazi leli thwasa ukuthi lineyinkinga ezingakanani. o tsama o robala le matshwasane o sa Uyabona ke tsebe hore ba uma ngabe jwang. ugani ha o nyetse lungisa umkakho ngoba kuyenzeka ukuthi udibana nomfazi kanti umfazi unenkinga kusuka ekhaya edlozini noma ethungeni. Lungisa Zama nkosikazi ukuhlala phansi wami. nomfazi umfuna umazi ukuze ukhona ngoba uma umfazi kungekho Nkosikazi. straight emsamo wakhe nakuwe futhi uzokuthelela futhi. altari ya hao ha e sa siama le ya mosadi le yona e ka se siame Sanibonani. dumelang Sanibonani. hello Abangizwayo. those who are here Abalizwayo lelizwi. those who hear the Mabaphakamise words, izandla. raise your hands Dalani bakwethu. listen Dalani. Akekho umuntu ongenaso isici. there's no one Nisibona sila. you see us here Safika kulolu hambo. we came in this journey. Simanikiniki. Salihamba simanikiniki. We went- Akhuluma amakholwa. Amanye ayikhuluma into ekhona simanikiniki. Kodwa inkosi modimo yenze njalo inkosi. wenze jwalo Ukususa ihlazo lami phakathi o sa kwabantu. bobe o hara ha rona Nawe ungasho namhlanje le wena o ka bua ekwesimo abhekene naso ntho o shebane le ukuthi yona abantu noma sebethini gore batho le ha ba ka reng ungaphenduka o ka fetoga ngelinye ilanga ka letsatsi le lengwe uthi yenze njalo inkosi gore modimo o entse jwalo emhleni Wenze eyangibheka njalo. ngayo Ampeile ukususa kuyo. ihlazo lami a tlosa phakathi bobe kwabantu. hara ha batho Sindlule ezintweni esinzima njalo siyabona Sidlula ezintweni ezinzima. Mntanami
usuthathe slowly sewuthathe slowly ucula kahle impela mntanami kodwa kufuna ukuthi ungibheke uma ngihleze kumoya ngoba uma sengihleli kumoya njengamanje ngibuya olwandle mntanami I'm from the sea. kade ngihambile I was at ngiyoyihlambulula the sea. cleansing. manje mntanami I was. njengoba ngibuya olwandle I'm nje from the sea. ikhona into engiyibonayo njengamanje abantu Seeing abangayiboni something right now that ikhona into engiyibonayo abantu abangayiboni other things that ikhona into eyenzakalayo abantu abangayiboni There are a lot of things ikhona that into people don't eyenzakalayo abantu abangayiboni mangiyekelelwa nguwe phalala nje ngamanzi mangiyekelelwa sit down. Oh Nkosi Oh Lord, inhliziyo the heart. baningi abantu ababanjwe izinhliziyo zabo futhi abakhona la ngaphakathi ungabe kade baphumelele kodwa inhliziyo Baba thibile ke dipelo tsa bona. Pelo. angisakhulumeli asebalala othulini lomhlaba bakhona abantu abakhona phakathi kwenu ababanjwe izinhliziyo zomkhulu babo mama babasebalala kodwa bakhona ababanjwe izinhliziyo zabo qobo lwabo Baba ngata batho ba tshwereng ke pelo tsa bona tsa bontate moholo tsa ba bona. inhliziyo ayifuni ukushiya Pelo ha e ba tlotlohela. isono sinamathele njengachaphisi Sibi se mamaretsi ya ka tshepisi. baphile emanyaleni Ba phela bobeng. bayajola Ba ratana. bathanda amadoda Ba rata bana. bathanda abafazi Barata basadi. abandlulwa lutho Aba fete ke se. baneyinkanuko Bana le uhabo. banomona Bana le mona. banomhawu Bana le- banejealous Bana le pelo tse ding. nejealous yasemndenini Le pelo tse ding tsa lapeng. embi Empe belong. abantu bayoguqa emsamo umndeni kodwa uyajelasana Batho ba ile go ba ma altari mara ba utlwane. jealous igcwele ngisemasontweni jealous Tletse mona kerekeng. nokuphinga Go se utlwane. emasontweni khona abathatha amadoda abantu abafazi Kereke babo bona le batho- yonke into Ba nka dintho kaofela. mawuze nendoda sekumele uyigade esontweni Ha o tlile le monna o tshwanetse o mo shebe. uyi-escorte O tsamaye le yona. ngoba khona iy'ngudu la ngaphakathi Hobane ho na le batho ba ba utswang ka mohare. khona iy'nkuzimalanga Ho na le batho ba utswang. ngudu opholozo ongudu Batho ba ba utswang. opholoza kwasani Bona ba nka ntho enngwe le enngwe. uthi umuntu eyazi ukuthi indoda yakhe ayivela ayinguduze nje Motho o ra tseba hore monna se wa hae. ayingunguluze A itseye. ayikhiphe kuwena A ntshe ho wena. ekwazi ukuthi ufike naye inkonzi wena A tseba hore o fihlile le yena kerekeng. lento engikhuluma ngayo Ntho e ke buang ka yona. ayenzeki la inqabeni kuphela Ayenzeki- nasemasontweni yenzeka Sa le dikerekeng tse dingwe.
angikhulumeli la ingcabeni kuphela ke mina buele ngabeni fela ngikhulumela nasemasontweni Ngibuela le nasemasontweni ikhona i-corruption iteng ntho e mpe dikerekeng tse dingwe ngola ditshila inhliziyo pelo inhliziyo engafuni ukulinda e sa batle ho ema uma ngabe ungalindi ha o sa eme uzobamba into errong o tlo tshwara se se seng sa hao ezobuya futhi iphunyuke e tlo bua e Sawutshela tsamaya. thina. Re tlo o jwetsa rona akeke ngitshele e re ko o jwetse uyabona ukulawulwa inkanuko inyama ho laola ke kwenza nama ukuthi ubambe into errong ho etsa hore o tshware ntho e seng ngoba ya hao. inyama nama ifuna okwayo e batla ya yona uma ngikhuluma ha ke bua ngiyazi la kunomakhosi ke a tseba o na le disanko ngikhuluma ngezinto ey'khona ke bua ka batho ba ba leng teng kukhona abantu abathunywa amathongo ukuthi bayothwasa go na le batho ba ba romang ke badimo gore ba ile o tshwasa limlayela ithongo ma ifika le Molaele. adilize amabhayi a fitlha kwa hlobole lale mapai namathwasa a robalele mathwasa wethonga lami ngawukele usho inhedehede ley'ntombi zakhe alala nazo la utsho ba ba robalang le bona shayela ihlombe ba mo shapela matsogo uzagide kakhulu azashaya unyawo libe ngaka indoda Ashape hodimo, leoto le hodimo. akikize amanye amathwasa angathi avukwa idlozi kanti tsofala bana, amanye ba tsofala ke ayakhumbula ukuthi badimo. usebenza kahle ba ba tseba gore o sebetsa hantle ukuthi alifuni iqiniso phela nina uma kukhuluma iqiniso niyababaza Ha ke yini bone kade niyifunayo webantu abansundu eng abantu bayangidida mina emasontweni batho ba nkgatlha bafuna ukunabukelisa ba batla ho latella amanyala bobe lona ibhayibheli alinabukelisi nnete ya bibele awuphakama isandla emisa ithi matsogo inkosi ngisize modimo nthuse ngigeze baba hlapise ntate ngihlambulule baba hlapololle ntate ake ngitshele e re ko jwetse folosa matsogo inhliziyo pelo kaKhayini ya khaine yaba nejealousy ya ba le mona wagcine ethola isiqalekiso o kila ke ra bobe ake ngitshele e re ke le jwetse umona mona awubuyiseli ha o busetse awuzuzi lutho ha o kresi musu kumonela umfowenu Usikamonela musu kumonela motho udadewenu ngoba Usikamonela ephumelela motho linda nawe uzophumelela ema le wena the o tla tswella pele. time is coming nako ya hao e etla libone mndenini kuze kuthakathane umona ka lebaka la boloi lapeng ke mona namhlanje phakathi kwenu kajeko kukhona ha lona. abangazwani nodadewabo nabafowabo emndenini ngaphakathi emsamo ekhaya umona ha le utlwane ka lebaka la mona lapeng mawuke wasebenza nje waqala ukwakha wagibela imoto sebeyaqala emndenini sebetsa wena batho ba eno ba o hloka. mawuphakama emndenini wenza ngani sewuthwele mona ha o sebetsa wa ema ba re ke o rwele ayisebenzi indaba yomona ha e sebetse taba ya mona uKhayini kaine wagcina ebulala o tsamaile a bolaya ebulala uAbela a bolaya ngenxa yenhliziyo ka lebaka la pelo enomona e na le mona namhlanje kunengane eyifunda isikole za-university Hona le bana ba zasebenza university. zaphasa umakhelwane waba nomona namhlanje ziyahlanya lezo ngane kajeko uphumile wayeswazini elanda umuntu wokuhlanyisa le ngane ngoba ehluswa inhliziyo hlopha ke pelo kuthi
ngifisa ngimemezele phakathi kwenu namhlanje Re ke le jwetsa ha ukuthi lona. kunamadoda phakathi kwenu Na le banna hare ha ofuze lona. ngabakude ba ngempilo ba le kgole ka bophelo kodwa ngenxa yomona ka empilweni lebaka la mona futhi imndeni mayisithakatha ayikhona ayikhohlwa lapa ha le loya umndeni mawuthakatha lapa ha le loya usuthakatha ngaphakathi o loya ka mohala